ассалому алайкум шунавандагони арҷуманди радиои муҳоҷир. матлабе аз қалами журналисти варзида ҳуринисо ализода. чун ин ҳуқуқи муаллиф аст, бигзор то бигӯям, ки ба давлат ба миллат хиёнат мекунад. шояд бо шунидани чунин савол шумо худро Шерлок Холмс тасаввур карда ба истифодаи усулҳои индуксия ва дедуксия пайи ёфтани ҷинояткор гардед ва ё ба пӯсти Штирлиц даромада ҳамчун ҷосус дигаронро ҳам ошкор карданӣ мешавед. оё охири охирон дилатон тоқат намекунаду дар миёни ҳамкорону ҳамсояҳо ва шиносу ношиносҳо чеҳраи манфури хоинро мекобед? ташвиш накашед. сари андеша ба зону монеду рӯйдодҳои манфии ҷомеаро ҷиддитар ба таҳлил бигиред ва хоҳед дид писарчаи 4-солаатон бозичаи кӯдаки ҳамсолашро дағалона кашида мегирад, гулҳои пеши дарвозаи ҳамсояро канда мепартояд, ба ҳавлии ҳамсоя даромада беиҷозат чизи дилхоҳашро бардошта ба хона меорад, пулро аз кисаатон мегирад, дурӯғ мегӯяд ва барои аз ҷазо халос шудан дуздии пулҳоро ба гардани каси дигар мепартояд. барои гапашро гузаронидан ба шумо аз дари тамаллуқ медарояд ва ё ба дурӯғ сари гирьяро мегирад. аз бисёрии одамон шарми шуморо фаҳмида, масалан дар мағозаву бозор талаби қатъӣ мегузораду маҷбуратон месозад ки чизи дилхоҳашро бихаред. пеши меҳмони олиқадре шармандаатон месозад бо рафторҳои беодобонааш. шумо чӣ чора меандешед? ҳамаро нодида мегиред ва гӯё меҳри беандозаатон монеъ мешавад ки ӯро ҷазо диҳед. худро то ин дам таскин додед ки калонтар шавад ақлаш медарояд. чун нашуд, баъд адабашро медиҳам. ва ин қадами аввалинест ки шумо барои хиёнаткор шудани фарде гузоштед. оре, ба атроф не, ба худ диққат диҳед ва бипурсед чӣ кор бояд мекардед. қадами дуюмро шумо метавонед нагузоред. кӯмак аз пешору мерасад. худатон хуб медонед ки фарзандатон хоҳ писар хоҳ духтар одоби хуб, ахлоқи нек, фаросат, ақли кофӣ ва идроки дуруст надорад. вале мураббияи боғча ба хотири тӯҳфаҳои гаронбаҳо, сарватмандӣ ва вазифаи баландатон ӯро тамаллуқкорона таъриф мекунад ва шумо бо мамнуният қабулаш медоред бо ду далел. аввалаш ин ки таъриф ба ҳама мехӯрад. дуюм, шумо розиед ки фиребатон диҳанд, вале масъулатон носозанд ки ба тарбияи фарзандатон ҷиддитар машғул шавед. дидаву дониста худро ба карию кӯрӣ мезанед. дар ин роҳ аллакай шумо 2 нафар шудед ва қадамҳоро устувортар гузоштед. барои хиёнат ба оилаву авлоди худ, ҳамчунин ба давлат ва миллат, зеро фарзанди кӯчаки шумо ояндаи ин миллату давлат аст. бо баҳонаи сахтии рӯзгор, вазнинии кор, масъулияти баланди вазифа, саргармии пулҳои зиёди ёфтаатон ва ё пули наёфтаатон, гаронии хӯронидану пӯшонидани оилаи калон, имкон наёфтед ки ба саводомӯзии фарзандон назорат намоед. муаллим ки шояд аз фаҳмондану ёд додан хаста шудааст, ё ин ки пир асту аз дарс додан дил монда ва ё мебинад ки ба ин шогирд азоб кашидан маънӣ надорад, зеро касеро парвои саводгирии ӯ нест. чашм мепӯшаду як баҳои 3 ба вай мегузорад то ки аз синф ба синф гузарад.
баъдтар дар синфҳои болоӣ бо орзуи тезтар аз чунин шогирд халос шудан дигар ба вай кордор ҳам намешаванд ва баҳоҳои 3 ва 4 гузошта ӯро то ба занги охирини раҳоӣ бурда мерасонанд ва дар ҳисоботи мактаб рақамҳои бешумори ҳазору даҳҳо ҳазор соҳибони номаи камол меафзояд ва миёни онҳо сафи ба давлату ба миллат хиёнаткунанда низ. чӣ тавр? киҳоянд онҳо? шумо мураббияи боғча, муаллимоне ки фарзандони бесаводу беодоби шуморо дар қатори бачаҳои қобилиятноку соҳибистеъдоду хушахлоқи дигарон номаи камол ва ҳуқуқи баробарӣ ба мактаби олӣ шомил шудан доданд. сахт расид. бале, фарзанд ширинтарин меваи умри инсон аст. ҳар як инсон орзуи хушахлоқу босавод ва соҳибмартабаву ҷоҳу ҷалол гаштани фарзанди худро дорад, вале барои сазовори ба он чӣ коре мекунед? агар ҳеҷ, пас чиро интизор ҳастед? гунаҳкор накобед. охир сараввал муаллими бечора кӯшиши савод омӯхтани фарзанди шуморо карда буд, вале дар танҳоӣ зӯраш нарасид ва ё ба бахти бади шумо устоди фарзандатон шахси бевиҷдонест ки худро заҳмат додан намехоҳад. чунин ҳам мешавад, аммо худатон агар пайи саводгирии ҷигарбандатон ҷиддан машғул мешудед ва кори имрӯзаро ба фардо нагузошта аз устодон талаб мекардед, 10 соли ҳаёти фарзандатон баррабас намерафт. ҳоло ҳам гунаҳгор мекобед? аз атрофиён чаро аз худ намепурсед ки барои чӣ ба фарзанди бесаводу камтарбиятон ваъда додед ки ба мактаби олӣ дохилаш мекунед? зеро ӯро дӯст медоред ва ҳам ғуруратон намегузорад ки фарзанди шумо аз дигарон кам бошад. чаро ӯ сархаму аз дӯсту душман пас бошад? меандешед шумо. ва ин дуруст аст, вале ин заҳмати гарон ва пул низ талаб дорад. аслан чаро мекӯшед ки фарзандатон соябони пирии шумо бошад ва бо чунин умед заифии худро пеши чашми кӯдак ба намоиш мегузоред? бале бо чунин тарбия ӯ соябони худ ҳам шуда наметавонад. шумо дар сари он роҳед ки хиёнаткорро ба мақсад наздиктар месозед. чизу чора, молу ҳол, сарвату давлати зиёде сарф мекунед. сиёсату мансаб ва тамоми воситаву шиносҳоро истифода бурда бешармона ҷои чандин камбизоатони хушзеҳну соҳибистеъдодро гирифта фарзанди худро ба мактаби олӣ бо калаи холӣ медароред ва оҳи сабук мекашед. кисаашро пури пул мекунеду ба паси чамбари мошини олиҷаноб мешинонед бо либосҳои супермоднай. ба престижнитарин факултетҳои донишгоҳу донишкадаҳо шомил месозед ва сафи хиёнаткорони давлату миллатро меафзоед. ҳамин тавр не? эътибор диҳед, рӯз аз рӯз сафи устодони бовиҷдон кам мегардаду боқимондаҳо ба кӯмаки шумо ба ришвагарӣ одат мекунанд. нархи баҳо баробари нархи бозор боло меравад. имтиҳони макотиби олӣ ба муносибати устоду шогирд як шакли муҳимтарини муносибатҳои иқтисодӣ бозаргонии ҷомеаро ташкил додааст. дипломҳои дуруғин ончунон сафи соҳибмаълумотонро афзудааст ки дигар дар оддитарин вазифаҳои ҳамаи сохторҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ ҳатто ба вазифаҳои табақшӯию фаррошӣ бо маълумоти олӣ ба кор медароянд. агар ҳамаи ин дипломҳо воқеӣ мебуданду соҳиби сазовор медоштанд,
البته جمله‌های قبلی ما به افتخار انشا می‌شدند، ولی 5 سال دانشجویی فرزندتان در مکتب عالی استادان را تابع کیسه خویش کرده حتی دستنگر می‌گرداند. البته نه همه دانشجو و نه همه استادان. دیگر قدر دانشجوی سرپول از آموزگار بالاتر است. از دربان دهنی در تا بالاترین منصبدار مکاتب عالی به کیسه دانشجو به امید می‌نگرد. نرخ بهای 5 البته وزنین‌تر است، ولی میان شکن نیست. از این رو هرچند به آنهایی که نوری چشم روانده می‌خوانند کمی علم می‌کند، ولی خداوند آنها را کمبغل آفریده است. بگذار عذاب کشند، می اندیشید شما و فرزندتان. خیانتی از این بیش به ملت نیست. وقتی که دیده و دانسته در بی‌سوادی نسل آینده آن سهم می‌گذاری، خاصتان برای نفس بی آخر و ناصر خودت. خیانت از این بیش نمی شود در حالی که هزاران بی‌سواد و بی‌هنر و بی استعداد را دیپلم مکتب عالی داده چون متخصص به کار می‌فرستانند. ببینید، صف خائنان دولت و ملت در قطار آن والدین بی‌پروا، مربیه باغچه، آن معلم مکتب، آن استادان دانشگاه‌ها و شاگردان بی‌وجدان آنها چقدر افزود. یافتید خائن را؟ تمام؟ نه، هنوز این دهشت به آخر نرسیده است. زیرا شاید بارها شنیدید این سؤال را در کشوری که زیاده از 95% مردم آن با سواد است، چرا رشد اینقدر سست است؟ و باری از خود پرسیده اید که همان کارخانه و اداره‌ای که فرزند بی سواد و بی استعدادتان را به هر راه و واسطه به آنجا به کار مانده اید و البته یگان متخصص خوب را از کار رانده او را گرفتند یا صاحب استعدادی در بازار چرچین فروشی میکند و به جای وی بیشرمانه شما فرزندی نالایقتان را به کار میدرارید. اگر دولتی نیرو کارخانه شخصی خودتان می بود، چنین کارمند داشتن میخواستید؟ هرگز. زیرا کارخانه تان کساد میشد و خودتان بانکرات. حالا هم به اطرافیان با شبه می نگرید. خیانتکار دولت و ملت را می جوید یا اخیراً به وجدان و ایمان خود ژرفتر نظر افکنده از خود می پرسید که چی کار باید کرد. همه ما می دانیم که خائن دولت و ملت این همان والدانند که تربیه فرزند خود را به کوچه سپردند. آموزگار است که کاهلی کرده در بی‌سوادی نسل آینده سهم گرفته است. او استاد است که از شاگرد بی‌دانش و بی‌هنرش پاره گرفته صاحب معلومات گردانیده است. راهبر است که متخصص هنرمند را خار کرده و اطراف خود خوشامدگویان را جمع آورده است. طبیب است که کمبغل دردمانده را تا به آخر طبابت نکرده با عمل خیانتکارانه خویش برای آینده ملت بیماری‌های ارثی را رواج داده است. پروکورور است که برای گناهکاری خطرناک در عوض رشوه سبوکی‌ها می‌جوید. سودیه است که عدالت سودی را رعایت نمی‌کند، حیات بیگناه را داغدار می‌سازد. سرحدبان است که روزانه برای سرحد شکنی هیزمکش پیش پایش تیر میپراند و شبانه اجنبی را با مواد مخدر و سلاح وارد سرحد کشور میسازد. میلیسه است که قانون شکنی ثروتمندی را دیده کور می شود و گناهی نکرده بیچاره را در شب تار و در دورترین نقطه و حالتهای نبوده می بیند. شاعر است که برای صدقه پولدار سفسطه بیوزن و قافیه را شعر می گوید. صنعت شناس است
که سراینده بهنری را آوازخوانی بهتری نامیگذارد. ژورنالیست است که بهر هدیه ناچیز از ناکسترین فرد نابغه می تراشد. مهر به دست است که میان متخصص واقعی را شکسته و مهمترین معیار اشغال منصب را در خویشگری و محل پرستی می بیند. مادر است که از فاحشگی دختر خویش نان می خورد. مولای است که سوره قرآن را منبع درآمد خویش قرار می دهد. ساختمانچی است که دیده و دانسته بالای پای دیواری نااستوار خانه می سازد. تملق کار است که از مهر به دست ناکس پیغمبر می تراشد و بر ریشه راستی تبر زده و دروغ را بالانشین می سازد. آن کسی است که به گنافاند ملی با راه بی‌سواد، بی‌حقوق و ناسالم گردانی فرزندان این ملت با رواج تملق و دروغ ضربه میزند و شریک او کسی که پهلوی وی ایستاده این همه را نادیده میگیرد. سخت گفتم، ولی در حالی که یک لحظه دلخوشی یکی با نفر دیگری یا عشق ورزی را بیرون از نکاح خیانت می نامیم، پس چرا اینقدر ناعدالتی ها، بی انصافی ها، سوختن حیات دیگران یا ضررهای مادی و معنوی به شما را به ملت، دولت یا فرد علاهیده نمی توان خیانت نامید؟ بگیریم خیانت زن یا مردی را به همسرش. این خیانت هرچند آن هم خیانت برای شخص میان شکن است، تنها به روح، قلب، احساسات و یا شاید کمی به اقتصاد خانه ضرر بیارد. ولی عصرهای عصر خیانت به عائله چون به مقدسات، به نکاح از طرف دینها، دولتها، قانونها و فردها منع کرده شده است و خائن را سزاوار جزا دانستند. پس چرا رفتارهایی در برابر اینها قبیحتری، نابخشیدنی و از نگاه اخلاقی، دینی، سیاسی و اجتماعی قابل قبول نبوده را ما نادیده میگیریم و از خیانت نامیدن آن خودداری میکنیم؟ میترسیم که آنها را با آواز بلند خیانت به دولت و ملت نامیم. آخر خیانت خردی و بزرگی، کمی و بیشی ندارد. شخصی را که به عائله‌اش خیانت کرده است بی‌وفای پرگناه مینامیم، ولی رفتارهایی که کم کم ما و شما به هموطن خویش، به ملت خود یا دولتمان میکنیم و ضررهای مادی و معنوی میرسانیم، حتی نمیبینیم و اکثر دیدن هم نمیخواهیم. خود را تسکین میدهیم که هیچ گپ نیست و این نادیدن ها، هیچ گپ نیست ها خود خیانتند. اگر فاش کردن یک سیر دولتی خیانت نابخشیدنی به دولت باشد و هست، پس چرا نفرانی به ریشه ملت، به گنافاند ملی، به نسل آینده آن چنین مناسبت های غیر اخلاقی، غیر قانونی دیده و دانسته کرده را خائن ننامیم؟ در علم حقوق جهانی این اندیشه معروف است. حقوق من آنجا تمام می شود که حقوق کسی دیگر آغاز می گردد. یعنی سرحد حقوق انسان تا جایی است که حقوق کسی دیگر را پایمال نسازد و در حالی که شما به خاطر بهبودی حیات فرزند خود، خواهر و برادر، خویش و اقربایتان منفیت دهها و صدها کسان را نادیده میگیرید یا به خاطر آینده او حق دیگران را، جای دیگران را از خود میکنید و یا بالاخره برای کیسه و نفس خویش به اندیشه خیانت میکنید. خیانت است، خیانت نابخشیدنی، زیرا آن به آینده دولت و ملت زیان میرساند. و بیایید برمیگردیم به آغاز صحبت. چی کار باید بکنیم که
қадами аввалини тифли мо ки ояндаи давлату миллат аст ба ҷо гузошта шавад. мо бояд пайваста сари ин андеша бошем. шунавандагони азизи радиои муҳоҷир,